Kenang ban pensuk ya kalit kawan kipat ba nakawi ka distrik syakawai pan nakalang ka sorkar kala sedang pan penteri kam ya ka ISBT kabadon hamauyong nadu ka shitarik uyayong arhajar arpuar da ka bakendria ya ki bos bajuyeng hapulo sya ISBT maulai mauyong. Hendrai gani ka jing pensuk ka sorkar kawan rapat ya ka jing kinong let jinglet mat kumju ya kinong nya bos ha ka ba mdon kali ka mai bannet sya ISBT mauyong badru ban wan pai sya shilong. Namar kata, lahap ban syuyat booking bed, bat kani kapenuan haju, ya kador by bos, bat by sumo. Habaya keren berki katu kani ki driver bos, ki baka mai tura, ki layat hu babon ki passenger, kim let syu daka bos, namar balaram ka by taksi, bat bon ki balet daka sumo direct syatura, namar ba lay rengkat ka by kali. Kentu na kalian ka sorkar bakan ai. Pensai kan yang halor kanu kador ba. Ni di lokal ladang ini cak senjana tenan neng. Nyahap hasil yang kada boleh parking. Matanginya hangir nyahap hasil by parking. Kamata ladang ki passenger ti wan kidan kiyaran te. Ladang ini pick up yakin te mun nyahap hasil by parking. Te basakawe ru kani kan kiyaran ne ladang kang. Ti passenger ki pat yo ban wan lom bikin kamjan yaki bagan sub ban poya kini kita kaga. Te ka syamjinge yang ki paki driver mata ladang ki wan ki passenger te ladang ilet yang isal ni te mun nyahap hasil by parking. Tenda gitu ini kapoi ni hapan siu ke monthly rent gitu ni kan long kumba praja sanspa cibna ni lagi excitement ta ngamtip baru katno kan long kumba ngi kimilenti je wala kata ni don jingkat ni pangila sedang ni ya syangshua katu kan ekor ni pe bagi kirman bahkan long bawa mentoy ni ko yang iban yang nang baju ni ya kecelahi bolak ko mo Ihakan yang hari ispa namar balai hang ni lewan di passenger di driver di bana nunang nang ni marang ni kapanya hi kaslong bacang kan ka session di bana kaslong mo yung rim dilong ihapan baik dakalan bailan mo ya passenger ni atong kapali andre ban siap kani yele ihapan respect passenger na baru mo tuan andre bangin siap dor rumah ihapan ja yang tak laki udor ihapan daya khen ka kilometer ihap ya khen nang ni sting sim katno di ban ligu extra kan yo sa PB kan song katno per head kalau berarti namar nakalian mau yang gila bu ngarit dapat hawan recap kali chene kali moyong ke yo te yo kali moyong nam moyong ropat dari support wah chene mo belong IST te chene le te hab recap extra ट्रांसपोर्ट वाला जो एमटीसी है वो लोग बाजार से छोड़ता है। अभी हम लोग का गाड़ी यहाँ में आया तो एमटीसी वो तुरा का गाड़ी, हम लोग को तुरा का गाड़ी है तो एमटीसी वाला तो वहाँ से छोड़ता तो उसमें पैसेंजर होता है, हम लोग इधर तो होता भी नहीं पैसेंजर। अरे इतना यहाँ से हम लोग सुबह में पैसेंजर लेके आता है ना तो सिटी बस नहीं है, वो टैक्सी वाला तो पूरा चार्ज करता है वो लोग, तो वो लोग पैसेंजर बोलता है तो हम लोग तो सुबह में जाएगा तुम लोग की गाड़ी में नहीं आएगा ऐसा बोलता है वो लोग। तो ये लोग टैक्सी वाला पूरा चार्ज करता, कम से कम बस का अरेंजमेंट करना चाहिए ना, बस होना चाहिए इधर में। सिटी बस होने से तो सिटी बस में आदमी लोग जाएगा, कम पैसा लगेगा। इसमें लोग एक एक आदमी का एक मतलब रिजर्व करने से 500 600 ऐसा मांगता, 700 मांगता है टैक्सी में, मन मर्जी मांगता है लोग तो बस होने से तो जैसे 50 रुपीज तो होगा ऐसा।